Evangelist Stanley Kwombo Kipkalya ongesiku chekitupche akechoboke ketach Jeiso. Eldo Records. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Jeiso ko ng'o atebenen tupchoni akonyone eng itonda neune. Kimi chi anum nekimakoryo ichenge mising mokoriondonoto Jeiso ako kimache inendet Jeiso konyo konyi. Kisoe chichi kokure Jeiso kolenji, Jeiso inyon auyo koinyu, Jeiso inyon auyo koinyu, Jeiso asomin inyo koinyu. Kitestai kokur Jeiso bet ak kemboi, yekitokokure anyun okero konyonchi inendet karwotitoet kolenji Jeiso, mokoryondoni choboke amu anyone kong'ung kokebata betusiek aeng'u. Anyone kong'ung anyone nemotiny. Kibaibait anyun mokoryondonotok akiwo kochopchigei kotach Jeiso. Luka 12:40 ochopkei akokwe amu nyone weritab chi eng sait nemobwoti. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Ya chichotok anyun ikorta koeny tuga, kikichop amitwogik cheonyinyen, kikichop kot nekitoke toek ak kot nebo taabu, kot nekikichopchi Jeiso asinyokoru. Yekingokakochobok kit age tugul kolenji mokoryondonoto kiboitinikchi ongimuny anyun kigen Jeiso. Yekitakokeni Jeiso okero kimong chi nenyalili nemotinye ngoroik akowache kolen ingoriet, ingoriet. Yekingoker mokoryondonoto konyit aking'at ribikchi koon kibananiandonatak akolenji inendet akonyi chitab kamonut noto ko Jeiso ochaktae chichi mamache suraek eng konyu. Kikion chichotok kotestai mokoryot kokany Jeiso. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Kikuskong anyun mokoryondonoto konyil chechang okere kurget tamangab koro Jeiso. Kingotakobuse kong komong biik aeng'u chetinye kewelutik eng borwekwak akowoktos kolen, rubet, rubet, rubet. Konerech mising mokoryondonotok akong'at ribikchi kotyach sesenik akoon ichek. Omwoe kolen Jeiso neakonyi komamulemavu ako amitwogikchuk cheonyinyen chekachopchi Jeiso kobo Jeiso inegei. Wah, kiner kewol Galatiek 6:2 otoretkei eng nyalilwogik. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ngotko mechame tupche ng'ung neomite tuwai. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Ichamdai ano Jeiso Kristo netomigere. Kiba anyun saishek kochakta, kirikta koskoling kotesetai mokoryondonoto kokanyi Jeiso. Ako nai ile moingen mokoriondonoto
noto kole Jeiso koune akoitu sait ata. Yekitakokenishei eng kot nekitoketoe kelenji inendet kakoit chito newoche kolen metit. Kolenji kiboitinik chik inendet nyoker sait age ko Jeiso Kristo nito. Kowol mogoriot kole Jeiso ko chepkerchot, ma inendet newoche kolen ame metit. Kingoker chito nekiame metit mogoriot kowach mising akolenji amyoni mogoriondoni rirena, amyoni mogoriondoni rirena. Ako mamach kokas mogoriondonotok kolenji inendet sipitali yutok. Okero eng sait notok ko ng'ari biik chik koon chichotok haraka. Kingeng'at ribichotok koon chichotok ko kikion kou seset ako kiwo koriroti. Ebranik 13 koitet 2. Ibwo soman ng'alecha. Ngotko mechame tupcheng'ung neomite tuwai, ngotko mechame tupcheng'ung neomite tuwai, ichamdoi ano Jeiso Kristo netomikere, ichamdoi ano Jeiso Kristo netomikere. Kingororokta asista kole mogoriondonotok kowo konyu nebo orit asiatebe Jeiso alenji takikonyin kot kotianito baba. Kiptaiyat Jeiso Kristo inyon auyo koinyu, Kiptaiyandenyu inyon auyo koinyu. Kiwolji Jeiso kolenji kero kianyo koing'ung, kimatinye ngoriet ako mailokseiwo. Kole mogoriot kikenyo auyo iman o Jeiso. Kile ingokur kokeny sait age komakas komye Jeiso. Kole Jeiso kikonyin kot kotianit. Kolenji Jeiso kero kianyo kong'ung koa mlemavu, kiamo rubet ako maiba. King'at ribikuk kotiach seset nekase kona. Ibwa omwa mogoriot kole ndakikanai eng sait notok kosoito bekab kong eng ng'wonindo. Ng'wan kobo chi, anyiny kobo tiony. Kitestai anyun kokur kokeny kole ndamangab korirena Jeiso. Kokurso eng kutit neo kole Jeiso chorwenyu kikonyin kot kotianit. Owolji Jeiso kolenji kiamyoni, kiamo metit ako mairirena. Maikuye ako sirutik chemi Mathayo 5:7. Boiboen cherirekei amu tun nyoru akichek rirenetabkei. Nguno anyun komakoa chorweng'ung amu kakeker kurgetab rirenet. Iken anyun matab keena nelole koikeny ak koikeny. Johana 1:3. Chi age tugul neweche netupcho korumin, amami rumindet netun kokere kipsengwet. Kingolen kotakolapatan mogoriondonoto kokur kibananochukai komatakonyor ako kakeker kurgetab rirenet. Nyoiwokat Jeiso Kristo, nyoiwokat Baba, nyoiwokat Jeiso Kristo, nyoiwokat Baba. Kimongen ane itondang'ung, nyoiwokat Baba, kimongen ane itondang'ung, nyoiwokat Baba. Mi biik eng ng'onduni chekerkei mogoriondoni, kotuye mosoket nerue eng oret komyoni, kokere kioinikab karinyi akowechigei. Chuto kolen tako tai, yani tako mbele. Alan kotuye chi nenyalili asikokat kocheng'e sabunit anan ko chik asikoune eunyi. Woi kiner kewol. Mi biik chengobwa lagok chematinye sigik konyi komatochei
akot ngotach koitochin kuniet sikobit kotebe akokochi amitwogik katukanik cheketuchi lagokchi. Kwang'utiet neo kabokokwok chekitupche ng'olyondoni chakobo 5 koite 13. Mi chi eng kwenung'wong nenyolili ingosa, mi chi nebaibai ingotien kalosunet. Amen. Nyoiwech kat Jeiso, nyoiwech kat iman Baba, akitoretech sikikuye akobo nyonuneng'ung. Nyoiwo kat Jeiso.